Cari fratelli e sorelle, Po molitvi angelovega češčenja na tretjo postno nedeljo je papež Frančišek spomnil na dramo beguncev, ki bežijo pred vojnami in drugimi nečloveškimi razmerami. Posebej je omenil Grčijo in druge države, ki jim med prvimi velikodušno nudijo pomoč, pri čemer pa je potrebno sodelovanje vseh držav. in particolare la Grecia e gli altri paesi che sono in prima linea, stanno prestando a essi un generoso soccorso che necessita della collaborazione di tutte le Enoglasen nazioni. odgovor je lahko učinkovit in lahko pravično porazdeli bremena, je dejal sveti oče. Odločno in brez zadržkov je treba vztrajati pri pogajanjih. Papež je dejal, da je z upanjem sprejel vest o prekinitvi sovražnosti v Siriji. Vse je povabil k molitvi, da bi ta žarek pomagal trpečemu narodu ter odprl pot za dialog in za zelo zaželen mir. Papež je še zagotovil svojo bližino prebivalcem tihomorske otoške države Fidži, ki jih je prizadel uničujoč tropski vihar. Molim za žrtve in vse, ki nudijo svojo pomoč, je dejal sveti oče. Favorendo i necessari aiuti umanitari e apra la strada al dialogo e alla pace tanto desiderata. Desidero inoltre assicurare la mia vicinanza al popolo delle isole Figli, duramente colpito da un devastante ciclone. Prego per le vittime e per quanti sono impegnati nel prestare soccorso.